Sanibona, my fellow South Africans, good morning. Uthi uSis Jansitha ucela i-security kumongameli. Sis Jansitha, wena usufuna i-security kumongameli, uhlukumeza abantu bengenayo i-security. Abantu baseMalawi bahlukumezekile ngawe Sis Jansitha. Abafazi baseMalawi, one of them uthola ingane lapha estradeni, yashona leyo ngane, yadlula emhlabeni leyo ngane. Bekuwuwe loya Sis Jansitha. Bashonile abantu baseMalawi, bashayiwa abantu estradweni, bahlukunyeziwe abantu, bashiya amakhaya wabo bayolala ngaphandle Sis Jansitha, ngamandla akho lawa Sis Jansitha. Wena namhlanje usufuna i-security, usufuna ngisho ithini likafishi lokuthi ucashe ngaphakathi. Sis Jansitha, umuntu ongumfazi kasebenzi njengawe. Umuntu ongumfazi unozwelo, unonembeza. Umuntu ongumfazi mayebona abanye abantu bekhala naye uyakhala. Mina nginje ngiwumuntu ongumfazi mangibona abantu behlukumezekile bekhala, nami ngikhala nabo laba abantu. No matter ngingazi ukuthi bakhalelani but ngikhala nabo. Lokho ukuthi bakhalelani ngizokuzwa after ukuthi benikhalelani sesithule sonke. Wena unayo leyo nhliziyo Sis Jansitha, unenhliziyo embi Sis Jansitha. Ucreate inzondo phakathi kwama-Africans. Abantu sebeyazondana, abantu bebehleli kamnandi bengazondani, kumnandi kakhulu. Kunabafazi abangaphandle abanamadoda lana. Kunamadoda walana nabafazi ngaphandle, sebenengane banamafamily. Ubahlukanisile laba bantu. Do you think they are happy ngento eyenziwe uwe? Okay, asiyeke leyo. Ingcono le yama-foreign. Le yona yama-drug dealer yona, i-worse than anything. Uyabona lento le sibona la ema-TV kuma-movies, wena usazoyibona live. Laba abakhulu kunawe bayazi indaba yama-drug deal ukuthi ayilokothwa, wayilokothwa uyandlula emhlabeni. Nabo banama-families, amaphoyisa anama-families, umongameli naye unama-family wakhe, bafuna ukukhusela ama-family wabo. Wena mangabe ufuna ukuklina i-country Sis Jansitha, awume kancane ngendaba yale lama-African lawo waxoshayo wafana nawe. Yima kancane ngayo. Ma ufuna ukuklina i-country, qala la estradeni. Limache beke libeke. Nithathe wonke amaphara, niqoqe wonke amaphara la asestradweni, niwafake rehab. Lamaphara mayephuma e-rehab, ningawalethi la emakhaya. Niwafake kuma-disciplinary camp. I'm telling you, mayephuma lapha kuma-disciplinary camp ziyabuya. Ayikho ingane ezophinda ibe liphara. Ama-drug dealers azowaswela ama-customer because yikho ingane ezobuya ibe yiphara after disciplinary camp and rehab. Bese nifaka i-pressure futhi amandla. Niqoqe zonke lezi ngane ezihlala la estradweni ezi-homeless. UTata uMandela wayeziqoqa lezo zingane. Ziqoqeni nani nizifake ema-home. That is what I call cleaning a country from the scratch. Nina lento yokugijimisa abantu abanganamacala, nibagijimisa nithi ni-clean i-country. It's not cleaning the country. Kufana nokuthatha ibhodo uligeze ngaphandle, ngaphakathi ningcolile, bese uyafaka ukudla, bese uyapheka ukuthi uphekele abantu. Sis Jansitha, use this. Thank you and good luck on finding the security.